Атайын бұл суретке же селфиге түшкен жер екен де же. Мынакей. Мына біз деген мечтабызға жеттік. Да. Круиз арқылы мұз көріп өтелік. Да, ода. Келгеніңізге өкінбейсіз. Вообще супер жігіттер, достар, таныштар. Кто меня знает, всем привет, всем салам. Ассаламу алейкумдар. Москва, Кыргызстан. Кандайсыңар? Инкрузистин жардамы менен, Кудайдын жардамы менен бул жака келип калдык. Мечта айтеттик эле, мечта орун алды. Азыр Сингапурдабыз. Кудай калса да 1-2 күн ойногондон кийин Малайзия, Таиланд, кайра дальше башталат. Киргиле, катталгыла. Мечта айтеттик эле. Ссылка в описании будет всем. Начинаешь блогеры, да. Салам. Москвада кыргыздар, Кыргызстанда кыргыздар. Салам барыңарга Сингапурдан. Я ойлойм экен ошондой ысык салам. Ысык жөн Саратан бизде июнь августтагыдай ысык. Вообще жара. Видеосуна коюп алдыңызбы, санап атабы? Да, санап.